Jingshah se hurting and madam ke Pynïap. Hangat, boleh fifim ngai se. Pak bahaya pun ngan. Nrete bros jing Pynïap sunyo tang tek pop. Berhikam bahaju ni. Ki khubor ka bate si TV ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kipat ba no shnong nong thamai Eastern West Khasi Hills District Ryngkat kiseng bahalang ki khena school ba kino lam shnong naga sinju kino sinshar shnong hakat nyo truk rempang arah cara pun riu klami pat ba banyak rally ban Pynrem yaga Jingshah Pynïap uba Kerang saukumi halek jong kikini yaga ni rally bla penlong dekat dor ba shnong nong thamai lasdang namadan ya kai football jogo shnong nong thamai ba layak saudong ga shnong nong thamai balaya ling baru yaga shrong madan marot bala penkut di karali ha kejuk ke jaka brasdang karali kata hamadan nilai kai football jogo shrong nong thamai badhang ni la penlong yaga jingalang pat ba la ban penkan ma bakat kom ke jingat hu ka kami bagi bahayeng uba Kerang sau kami ubla sha Pynïap laong ba uba Kerang ulalit syaklau nudukkan rudruk rempang arajar apun riu bat namar ba umon phayeng haga khandai truk rempang arajar apun riu ki bahayeng klelit wat ya u bat haga jinglet wat kelap ya kajaka ba ipla bat kumtai kla pentip no shiki bahayeng bat syaka shnong bat kla ujuat FIR Shamairang Police Station hakate ke jo kasngi ka telong khubor kebla yo lum ko yathu buba Kerang sau kami ula sya Pynïap bat la suba bala thang ni u hakading bat halo ka Jingshah langut ki brio kin thup ya ar ngut ki kini trai uba Kerang sau kami bat wei parlok kila sya kem haki pulit
Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ. क्यों ना हो? फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है. Let's go guys, party time. Skoda.